Ovo su surove strasti. Danas je s nama takozvana poklon gurujica. Gurujica Kata Barišić, a prije nego krenemo s intervjuom naglašavamo kakve poklone imamo za one koji pišu kvalitetan review. Tako je. Jučer si fakat Voras razorio, koliko je bilo? 4-5 reviewova s onim postom koji si stavio. 10 navečer. Ali po mojim kriterijima reviewovim ne valjaju. Voras je dobar lik podcasta, ja mrzim vaše reviewove, tako da ćemo napisati blog post kako se pišu reviewove. Tako da, sad ćemo još progledati kroz prste, neću biti ljut na Vorasa, ljut sam na slušatelje. Grozan slušatelj, grozan. Fuj. Znači, između ovog i sljedećeg podcasta imate dva poklona. Prvi poklon je Q Life, leadership časopis, za najbolji review i za drugi najbolji review, ili prvi najbolji review Goran Blagus Premium Report. I treći je, reci Kato? Postani pilot na jedan dan. Opo! Jel idemo s tobom u avion ili... Dogovorit ćemo se. A moraš dati moramo tu dati neki brutalan zadatak koji mora napraviti za postani pilot. Mislim da je to negdje 100 eura poklon, ha? Da, 650 kuna. 650 kuna poklon, Ajmo, reviewer, 64. review dobivaš. Neko mora biti tajnica na mjesec dana. Virtualna. Da. Pa kako se ti inače predstavljaš, Kato? Pa baš tako kao što ste rekao, ja sam poklon guru. Poklon guru, što se tiče pokloni me, znači, inače, moja strast je kreiranje sretnih trenutaka. Kako dobar tagline, a? Nice. Da. I to zaista je, znači, mi se bavimo prodajom kreativnih i iskustvenih poklona i ja zaista sa svojim kupcima sudjelujem u svim njihovim sretnim trenucima, doslovce od krštenja, pratim ih pričasti, krizme, vjenčanja, kad se zaljube, kad se odljube, čak imamo i poklone. Je li to po GDPR kad ih pratiš? Da, pratim, privolili su me, pa smijevi. Aha, okej, onda. Dobro, onda imaš fakat customer lifetime value. Da, kažem, skoro pa do kraja ih ispratimo. Tebi najbitnije zapravo u poslu sada dođeš prvi put do prve transakcije, onda su tvoji. Tako, onda su moji, niko se više ne odlazi nigdje drugdje. Da, cool. Ko droge smo. Jel imaš konkurenciju? Pokloni me portal, poklonime.hr. Pa ovakav tip čak i ne. Ima sajtova koji se bave sa raznim poklonima, ali mi smo stvarno i personalizirani pokloni, kreativni, iskustveni. Na jednom mjestu imate preko 600 ideja za bilo koju prigodu, bilo kojeg slavljenika, budžet, dostava je besplatna, pakiranje je besplatno, baš dajemo jedan wow customer service i to naši kupci stvarno i vide i baš zato se stalno vraćaju. Ja imam dvije tipove kupaca, ili oni koji kažu sad sam vas otkrio, nikom živom neću reći za vas, kao želim vas samo za sebe, ili sad svima ću reći, redovno pišu, preporučit ću vas prijateljima i poznanicima, znači kako se to uspije uopće, to samo inicijativno napisati, tako da stvarno imamo lijepu bazu fanova, baš obožavatelja, da me to veseli me jako taj rad. Sjećam se jednog poklona za Sašu za rođendan, koji je bio prije dosta godina, koji je, mislim, bili su razni pizdariji, ali među ostalima bio je budi pastir na jedan vikend. Pa to je naš poklon. To si ti! Ne. Nije ga iskoristio. Sašin tagline je bit ću pastir tvoj. To smo jednom, taj recimo poklon mi je najjače, uz to jednom smo imali... To je brutal. Pa jesi išao to? Nažalost nisam, ali ako mi možeš produžiti kupon, otiću. Naravno, sve, dogovorit ćemo se. Ne, to je baš... Imaš vezu kod glavnog. Hvala ti, to je fakat full kreativan. Ko je to smislio? Je li to neko smislio ili si to ti? Pa to sam ja u stvari. Šta je bilo? Ja znam dosta tako često reagirati kreativno na situacije. To je kad je još naša bivša Jadranka Kosor nešto ona izjavila u medijima kao niko neće biti pastir u Hrvata, onda smo mi, to mi je prijatelj koji ima koze dole, Obrovac, kod Zrmanje je sjajan tip, ima 40 koza, cijelo domaćinstvo, prekrasna jedna obitelj, mi sjedimo na nekom raftingu, pa ajmo mi napraviti to, iskreirali postani pastir, na jedan dan, show bio, svi medije je dobila naslovnice, sve žive, jer smo bacili kontru na taj PR, to je to. Kako fantastično. Jednom je bilo najjače, predsjednik uprave jednog osiguranja,
što kaže direktor svemira, njih 64 u potpisu i nakon naslov poruka uvijek pastir, nikad čoban, to je tako 7% stalnosti u tim nekim zezanjima, dobrim osjećajima, pomažeš ljudima da to bude još bolje i da kreiramo uspomene. Ovo je tako dobra usluga za word of mouth. Da, pa to nema šanse da ne kažeš barem jednoj osobi. Barem jednoj osobi. Barem. Kakav je raspon doživljaja, znači tih... Pa upravo to, znači od tih postani pilot, adrenalinski, što je to poklon, nije toliko ni jeftin, ali je, recimo, to poklonjuje zaljubljene žene, točno u stvari znam, ja čak klasificiram kupce, prvi 10 dana ljubavi već se ohladila ako je čokolada, personalizirana, to je 5. godišnjica. Ako je friško zaljubljena, znači sve, ja sama kažem, pa daj malo lakše, ostavite nešto za poslije, dajmo sve. Tako da, to su adrenalinski od nekakve masaža, wellnessa, imamo čak vožnju Ferrarijem u Italiji, nice. Kvadova, znači od adrenalinski do wellness, do večera za dvoje, pa imaš 80 mogućnosti da odabereš, pa odabereš jedan, ja te dam 100 za dvoje, ti odabereš šta želiš. To su nekakva iskustva, onda imamo personalizirane čokolade. Sad nije isto ako piše volim te ili volim te Saša, volim te Ivane, velika je razlika, to je samo personalizirani dio. To ljudi unesi spadaju. Imamo zvijezde na nebu, pokloni zvijezde na nebu. Sad curi, skineš, ili mjesec, pa celo na mjesecu. Nice. Tako, kreativne su stvari, zezamo se od, personalizirani viski s tvojom porukom za diplomu, recimo, super, konačno si diplomirao. Kad sam bio još student ili čak ranije, bilo je dosta popularno, po internetu se vidjelo dosta reklama, tipa, kupi kvadratni metar mjeseca. Pa to je moje, da. Vi sve primjere dajete od moje stranice, nedogovoreno. Jel to onda još bila ta stranica, Pa mi smo 8 godina na tržištu. Od 2010. 2012. Kako? Da, 2011. Da. Tako da, pa to je to, pošaljite šefa ili punicu na mjesec, na godišnji. Da. Tako, kažem, trudimo se da su nam svi pokloni ili posebni, ili originalni, ili dizajnerski, ili s nekim poznatim osobama, tako, Da li kad si lansirala tu stranicu, je li odmah si doživjela boom ili... Pa to je bilo neke 2011. Mi smo dosta imali dobar i cijelo vrijeme imamo super PR koji je zaista Jel besplatan? Besplatan, majke mi, znači nevjerovatno koliko ja imam puno presa, stvarno for free, mislim da jednostavno je zanimljiva priča i jednostavno ljudi super reagiraju, nema gdje ja nisam bila. Odlično, sad ćemo te Katu pitati kako doći do besplatnog PR-a. Pa moraš biti zanimljiv, jednostavno drugačiji, recimo ako je Valentinovo ili Božić, kad je top tema, to ni nema neke konkurencije koja je zanimljiv poput nas, mislim svaka čast svakom, ja nemam ništa protiv konkurencije, ali jednostavno mi imamo te takve postani pastir, parcele na mjesecu, zezanje, da. Imaš kakav pogled za Uskrs možda? Pa imamo... Čekići. Postani Zečić. Šta? Za Uskrs. Ok, da. Dobro. Kit. Ok, kad je to? Rekao mi je Tomica, novinar, pazi na jezik ovoga, gubit ću te slušatelje. Nećemo. Imamo ali to, recimo, Marko Petar Orešković, njega znate, vjerovatno, on je stand-up komičar, naš poznati, bio na svim mogućim, na Zrču je, ne znam, DJ u Aquariusu, pa super, pa on imamo, njega rentamo kao lažnog policajca, pa se on može presvući u zeku i u bebu i sve po potrebi. Recimo on, ne znam, kreša na vjenčanja i kaže Fajronc, nisu platili mladenci i onda napravi stand-up nastup. Cool, super. Za rođendan isto ne znam, kad je neki 50. bitan rođendan, onda ljudi se skupe u restoranu, onda upadne, auto su vam polupali, dajte vam. To je baš ono što osoba od 50 godina želi čuti. Dobro, naravno, moraš znati, mi baš pišemo opaska, ako mlada ima problema sa srcem, molimo vas da ne kupujete ovaj poklon. Tako, furamo tu neku funky
biznis priču, ali i jako ozbiljnu, pazimo da sve bude po PS-u, svi pokloni se testiraju, ja osobno testiram, znači moj opis dana je let avionom, let balonom, znači, za karting, što sam baš s Ivanom pričala, nisam tandem skok, to me strah, a ostalo jesam. Onda možeš sama, te strah tandema. Da, to je slovni pad. Ti si, 2008. su te frknuli iz posla, jel? Da, je. Ja to često kažem da mi to je najbolja stvar koja mi se desila u životu. I često to čujemo. Je. Pa, i mislim da je meni to bilo presudno, baš što kažu, noga u guzicu korak naprijed, jer jednostavno niti sam ja iz poduzetničke obitelji, niti sam, ne znam, neka iz bogate obitelji, normalni ljudi, što kažu, i vjerovatno da mi se to nije desilo i da nije bila recesija tad, ne bi postala poduzetnica. Ne bi postala uopće poduzetnica. A sad sam, radim najbolji posao na svijetu, najsretnija sam, uživam, radim s ljudima kojima želim, kad želim, na način koji to želim, donosim sama svoje odluke i di ćeš bolje. A zapravo si dobila otkaz prek maila, jel? Kako to izgledalo? Pa to je sad moderno. To je sad moderno, da. Moj direktor bivši, kojeg ja izričito cijenim, čovjek je meni bio, ajmo reći, prvi moj posao i mentor, bio je dosta onako out of the box razmišljanja i mislim da mi i meni pomogao da tako malo razmišljam drugačije, što je super, pa tako i otkaz, nas 10, subjekt maila, ne cveta cveće u naše preduzeće, dođite po radne knjižice, nas 10, cup. Straight to the point. Straight to the point, da. Pa ne, pokažu, to je danas moderno, mislim, meni je cura tako je dostala preko SMS-a, mislim, okej. Tako da, nije čudo uopće. Sad se to lijepo zezat na temu, tad to definitivno nije mi bilo simpatično, jer mislim, imala sam kredit, recesija je krenula, marketing sektor je nije bilo posla, godinu danas praktički baš bez kune, baš te zovu iz banke, vrlo, vrlo stresno razdoblje, ne bi to nikom poželjela. Ali te onda to nauči da jednostavno moraš Što je najgore što se može dogoditi? Da. Što je najgore što se može dogoditi? Pa upravo to je, to je to. Da. Pa mislim... Kako je došla ideja? Da, otkud? Kaj se probudila s idejom ili... Pa ideju sam ja u stvari prije još imala, jer mi je sestra donijela s jednog puta jedan katalog. Vani ovakvih biznisa ima već po 25 godina, znači to su ozbiljne korporacije, brutalni biznis modeli. Ova jedna koja je moj nekakav role model u Australiji, žena radi $50 milijuna, u Shark Tanku je Naomi Simpson, možda i znate da pratite svašta, tako da žena baš faca i ona je došla s jednim tim od jednog njemačkog, u stvari Johann Schweizer, a ona pak na njemačkom tržištu je stvarno car što se tiče toga, tako da meni to kad je došao taj katalog pod ruku, to je ljubav, na prvi pogled u nesje sam pala kad sam to vidjela i onda sam, kako sam dobila otkaz nekak, čak i meni to bilo i drago na nekom, sub levelu i onda sam, radila to dan i noć, istraživala sve stranice, jednom vrijeme sam imala 500 stranica vani po UK-u, Americi, sve živo sam istražila, napravila sam jedan sheet Excel, 100 znači stranica, sve ovo ovdje, sve točno napisala kako treba izgledati, i onda kad smo se odlučili, ok, ajmo ići u to, ja i sestra moja, otišli u agencije, ja sam zagovornik da treba uvijek tražiti najbolje, išla sam u Bruketu i u web burzu na najbolje adrese, jer hoću napraviti najbolji mogući produkt. I to je bilo, oni su mi svi dali cifre, ne znam, 200,000 kuna, tada bilo, sve su bili... Za što? 200,000 kuna za što? Za sajt, da, napravi sajt. Što mi je tada bila astronomska cifra. Ja imala neke otpremnine, sestra nešto ušteđevine, neki 10,000 eura smo mi kao mislili, puni smo para, idemo sad to ćemo kupiti poklone i napraviti sajt i sve. I onda kad su mi ovi svi opalili s tim ciframa koje su bile tu i tamo sve slične, vidjelo se da to stvarno je ta razina. I onda je bilo majko, potop, šta sad? I sad, evo recimo, da nije bilo te recesije, vjerojatno ne bi ni bilo našeg projekta, nego smo mi otišli u našu agenciju koju radimo s njima 8 godina, super su divni Euroart, ne znam se smije reklamirati, ali stvarno ih volim. I rasplakali se doslovce na sastanku, rekli mi to moramo, to je naš san, I have a dream speech. Aha.
I ljudi stvarno za sutradan roknu ono ponudu, kažu ono, koliko imate, toliko ćemo napraviti. 9.999 pol. Pa da, ali to ti je ono, if you don't ask, the answer is no. Znači nije bila opcija, tipa ajmo sklepat nekakav sajt? Ne, to nije bila opcija. To nikad nije Zašto? bila opcija. Pa zato što, kažem, ja uvijek hoću dati najbolje. Zašto? I tražim najbolje onda rezultate. Zato što znam onda da sam dala sve od sebe i šta god koji bude rezultat, ja sam dala sve što sam mogla u tome. Jel tvoj savjet je pokušaj ići na najskuplje? Da ili ne? Pa ne najskuplje, nije najskuplje uvijek najbolje. Ok, kako znaš što je onda najbolje? Pa dobro, ja gledam po rezultatima, po referencama, ja uvijek gledam rezultate, zato ja uvijek jako volim učiti recimo od NLP, to sve, od uspješnih ljudi i točno gledam koji ti imaš rezultat, znači nemoj mi ti filozofirati ako nemaš rezultat, ako je tema posao, onda u poslu, možda si u poslu super, u ljubavi nisi, znači tebe ne pitam na temu ljubavi, tebe pitam za posao, njega ću za ljubav, ovog ću za kuhanje, ovog za plesanje, znači eksperta u toj domeni, tvoji rezultati pokazuju jesi li dobar u tome ili nisi. I tako onda idem na najbolje agencije jer kontam da su njihovi rezultati, nisu i džabe birali sve top firme. Ok. Tak da. Koji je bio prvi proizvod ili usluga koju si osmislila? Prvi proizvod je bilo, to sam smijala, jer smo mi došli, fake it till you make it. Ja i sestra išli na more, dole Šibenik, gdje smo bili, ne znam sad. Uglavnom, postani sokolar na jedan dan. Zanimljivo. Super, prekrasno. To je postojalo ili si osmislila? Mi smo osmislili. Kako dobro, super. Mi smo osmislili. Uglavnom smo sve osmišljali, redom, išli da vidim šta ima i onda kako može to biti drugačije. To je totalno marketing. Stvarno, postani pilot na jedan dan. Znači, to je top poklon. Samo zato što se zove tako, da se zove vožnja aviona 30 minuta, maniš. Da. I postani sokolar. I mi došli tamo, prekrasna oaza, Šibenik, sokoli, na ruci, sovice, ljudi rade predivne stvari, oni su baš jedno čudo. I mi došli, mi njima prezentiramo ko da smo mi, već imamo giganta, prvi poklon koji stavljamo, idemo tek redom, jedan po jedan. I kažem, opet ta recesija, onda su nas svi živi, dobro, mi smo onako dragi, simpatični, vidiš da si ok, nemaš šta izgubiti praktički ako te stavim, nije trošak ako si na stranici, nikakva trošak nije za naše partnere, samo kad, znači pravilo je da je cijena ista i mi se naplaćujemo od neke količine, rabat. Tako da za njih to nije trošak, naš je trošak da to stavimo, sve osmislimo, dignemo, marketiramo, prodamo, priču, tako je. I onda oni su svi u win-winu, definitivno, kažem. Tako da su mene prihvaćali nekakvi super luksuzni pogled. Jedna stvar da nam ne promakne. Jednu fantastičnu stvar si rekla i mislim da je to posebno treba biti interesantno NLP kolegama iz NLP community-a. Izgovorila se rečenicu koja je glasila vožnja, ne znam, Ferrarijem, ili postani trkač Formule 1 na prvi dan. Znači, u prvom primjeru to je onak, ajmo reći, iskustvo, a u drugom primjeru to je identitet. To je experience. I identitet, identitet je puno, znači, trigger, kupovni trigger. Da, točno. Tako da, to je tako predivan primjer, baš, evo, NLP, mislim da svaki NLP-ovac treba poslušati ovaj intervju. I otići na to iskustvo, isprobati, stvarno, identificirati se. Identificirati se, da. Mogli bi smisliti nešto drugo. Čuvaj ovce jedan dan ili postani pastir na jedan dan. Da. Budi tehničar za čistoću na jedan dan. Tako je. Te titule jako su... Odličan primjer. Evo, ja fakat dobivam vrednost od ovih primjera. U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti. Da, znači bila si sama ili ti i rekla si sestra zajedno, sestra moja. Partneri, jel tako? Da,
Da li se to nastavilo, kako se to nastavilo? Jel, recimo, zašto to pitam, dosta često čujemo ljude da imaju onako u početku partnere, pa se raziđu, pa nešto, pa bude problema, tako nešto. Kako je to kod vas bilo? Moj biznis je obiteljski biznis, cijela obitelj sudjeluje. Svi motaju poklone. Patuljci. Valentinova. Svizac. Ja u stvari se trudim najviše delegirati partnerima, znači dropshipping napraviti, što manje, znači outsourcam sve što mogu, dostave, računovodstva, programiranje, dizajneri, sve praktički imam 15 ljudi, ali niko ne radi kod mene u firmi, jer sve sam i outsourcala, to mi je super, sestra mi inače korporaciji, tako da ona se bavi drugim dijelom, nije uključena, ali je ovako kao strateški partner, ja sam operativno sve, i Katica za sve. Čak smo imali jedno vrijeme poklon guru Katica, onda ti predlaže poklone. Jer stvarno od osmišljavanja poklona, pakiranja, predlaganja... Znači to je u principu tvoj baš biznis, nije baš imaš partnere. Da, bebica moja. Jel možeš zamisliti da to preraste u biznis koji ima tipa 100 zaposlenih? Pa 100 ne. Bila bi zadovoljna sa recimo neki 20-ak. Onako da je to jedna lijepa firma gdje smo zdravo radimo, jedan fini, zdravi organski rast, gdje se poštivamo, gdje kreativno radimo, razvijamo se svi skupa, slavimo rođendane vlastite, super mi je zapos mi je recimo super kako oni imaju nekakve funky urede, znaš, jedan ured ti je daska za surfanje, drugi je, ne znam, daska za peglanje. Daska za peglanje, znaš, ko šta hoće i onda taj onako kreativni pristup, to sad ti novi biznisi ima ih dosta, ali kažem, meni to fora, ali onako jedan ljudski, normalni, znaš, ne mora sve biti neka korporacija, ugnjetavanje, dajemo biti normalno i zdravo, da svi, cijela zajednica živi i da ne mora rasti beskonačno, jer onda samo imaš više briga, više problema, imaš jednu zdravu zajednicu koja obslužuje tržište i svi su dobri i zadovoljni. Ko je domenu osmislio? Ili osmislilo? Ja. Okay. Ja sam stvarno kreativa, znači većinu poklona, pogledajte, tekstovi su sjajni. Jel neko napravio istraživanje? Je, radili smo detaljnu analizu, anketu, sve. Koje su ti bile asocijacije za domenu, ako se sjećaš? Mi smo bili čak i prije ovih Kupi me osmislili domenu, onda su me oni malo nažicirali kad su došli, jer su oni svi došli poslije nas i kolektiva i ovi, jer nas ljudi brkoje s njima, mi nemamo nikakve veze s njima, oni su grupnjaci, znači nemamo nikakve, nego zbog imena tog Kupi me, što je bilo za pokloni me, sam ja to, nemam pojma, ja znam da sam jedan dan, to mi je palo, ko da me neko, šamario. Inspiracija. Inspirit, da, inspiracija, baš i onda moglo bi baš to iznenadi me, razveseli me, onda je poslije, tek nakon 5 godina krenuo taj cijeli val, svi su nešto odjednom, Da. Tako da, ne znam sad točno otkud, da mislim da mi je baš došla, kaže, inspiracija, da. Koliko sad ima proizvoda, usluga u shopu? Jel znaš neke oko 1000 sigurno. Stalno nešto mijenjamo, stavljamo, bacamo nove, to je moraš, jer baš imamo mi dugoročne kupce, ja imam kupaca koji kupuju 5-6 godina, ti moraš biti stalno nov za njih, ne možeš sad Kad su sve kupili već 5 godina. Da. Šta pokloniti čovjeku koji ima sve? Ništa. Ništa za 1000 kuna. Tako je. Po mogućnosti. Ne, ima taj poklon, ne zezam se uopće, ima taj poklon, onako kao... Ali pazi, ima još to, ali to nije sve. Ček, imaš karticu na kojoj piše ništa. To ti je onako kao jedan blup ovog zraka gdje piše ništa, for a person who has everything, zato što ti imaš sve, dušu, ljepotu, pamet, smile, sve, i onda ga tu zukneš, tebi ne treba ništa, jer imaš već sve, jel? Tako da, zezam se. I druga komponenta, džeba nestalo, jel to isto ima za kupiti? Ima, šta nema, nabavit ćemo, tako da, ima, zna se često desiti, da nešto nemamo, pa onda ja kažem kupcima, dajte me, samo me pitajte, ja znam gdje ima, ko ima, ako nema, nabavit ćemo. Da. Tako da, samo... Dobro, već sa tom brojkom poklona na Pokloni me sigurno pokrivaš 95% zahtjeva, da, ili ne? Mislim, nije da ljudi obično traže ono što mi imamo, ne znam ja šta oni
Ali jel ti znaju doći upiti, gle, imam situaciju takvu i takvu, da. fakat ne nalazim u shopu nešto što bi bilo prikladno, što ti preporučiš? Da, pa ja to riješim, ja to uvijek. Kažem, znam dosta ljudi u branši, ako nešto što mi nemamo na stranici, ne znači da ja ne znam 10 ljudi koji mogu zvrcati reći, imaš ti, mi traži to, znači uvijek nađemo rješenje, nema da ga pustim da ide, tako da, najčešće. Znači, jedanput kad kontaktiraš Katu, gotovo. Neću da pusti da ti ideš. Ali stvarno predivne kupce, to je nevjerovatno. Mislim da je to zato što... Svaki kupac koji se vraća je predivan. Tako je. To je neka dobra definicija. Mislim da se možemo... Tako je, slažem se. Ali ne znam se. Nego zato što jednostavno... Mislim, znam ja s njima i pit kavu i postati prijatelj. Evo sad sam jednog zaposlila što mi je kupac. Znači čovjek slučajno piše mail. Jel ga plaćaš u poklonima? Pa ne, ali nije loša ideja. Kompenzirat ću. Poklanjam ti mjesec dana da radiš kod mene. Na mjesecu, ne mora na mjesecu, nego može. Postani zaposlenik na mjesec dana. Nisam možemo copyright to. Evo, ja ću ti Katu dat. Može mogu kod mene postati zaposlenici na mjesec dana. Pa to će ovaj pastir koji on govori, meni dolaze da čura od za čabu. Imali smo mi ideja. Beri kope krompir na mjesec dana. To smo isto maslene, onda tartufe, one svašta nešto, tako da nije isključeno. Da, ljudi bi masline koji još niko ne bi krompir. Ma bi ako mi to zapakiramo, to je krompir. Ajmo toga, kako prodat krompir? Skrumpaj se na mjesec. Da. Krompir, postani kro. Ovi naši vole hrvatstvo. Krompir, lički krompir. Pa da, u Lici daš još ako možeš to malo kopat, pa poslije jest, pa vidjeti kako je živjeti u Lici. Iskopaj svoju novu karijeru. Okay. Da, nađi se. Ponovo se pronađi nakon otkaza. Da. Uglavnom, da, zabavljamo se. Koji ti je najčudniji primjer, da te neko nazva ili poslao mail? Jel se sjećaš? To mi je svakodnevno. Svaki je čudan. Znači, pokloni me, portal za čudne ljude. Za čudesne ljude. Za čudesne, da. Šta me jednom me tražio da moram za njegovu ženu, ne moram, nego da li možemo Đorđa Balaševića nekako organizirati. I baš je bio ne pitam za cenu, što kaže. Nice. To nismo uspjeli izrealizirati, ali eto, tako je neke... Jesi kad ima nekih upita koji graniče sa zakonom? Šta mi, striptiz? Klima glavom. Recimo, striptiz pod navodnicima. Pa to nije, ne graniči, to je legalno. Imaju firme koje se bave s tim normalno. I čak nije loše da budu kod nas, nemamo to za sad, ali ne znači da nećemo imati, jer jednostavno naša najveća prednost je što mi stvarno sve ne testiramo sad, taj poklon. Postani swinger na vikend. Dobro, to... To tek ako ste 6 godina u bazi i kvartalno kupujete pogon, otvara vam se nova kućica. Silver level, gold level. To sam htjela isto staviti kad se imao svaki lujas. Da, to smo stavili kao, nismo stavili, ali bit će, samo dok dođe na red. Biće, imam ja to-do listu, još poklon iznenađenja, kuć, ne znam šta je, mystery box. I onda oni imaju toliko povjerenja u nas, ja samo kažem stavi nekakve smjernice koje šta je, da ne bude baš sad muško-žensko budžet i mi ćemo nešto kreirati, mystery box, taj element iznenađenja. Onda smo jednom bili uveli kao... Točno znam kako bi ja to koristio. Posve suprotno. Šta? Što ja znam, ne znam, neki friend ima rođendan, imao, ne znam, 40 godina. Upisao krivica, ja? Upisao, curica od 13 godina traži mystery box. Mislim, to idealan poklon u tom trenutku. Da. Još smo htjeli onda raditi kao
onaj ko zakasni na prigodu, mi se u njegovo ime ispričavamo da smo mi krivi, ali to mu naplatimo brutalno. Znači 20 kuna ti košta isprika tvojoj ženi koja si zaboravio godišnjicu. To mi se sviđa. To je niša. To ima onaj vic kako ćeš zapamtiti godišnjicu veze ženi. Probaj jednom zaboraviti. I to je to. I onda se cijena diže. Ako slučajno iduće godine zaboraviš, onda ide na 4000. Ali ne, ali to je taj PR o kojem si pričala. Ne može to biti prodano u općini tijan, ali... Ali ne, ali to je usluga. Mislim, to se može nastaviti dalje, tipa ne znam. Neko ide u Sabor i zaboravi doći na glasanje i pošli ispričnicu, Dobro, to neće nikomu zamjeriti. To bi onda bilo preskupo, previše bi morali štancati ispričnicu. Kupci. Evo da, slažem se. Je li to puno posla? Je, jako puno posla. Je, jako puno posla. Velika organizacija, stalno nešto... Znaš, ja sam imao pizzeriju, isto sam bankrotirao 2008. Isto si, nemam isto. Dobro, ne isto, ja sam bankrotirao, odnosno ostao sam bez kinte. I, znači, imao sam pizzeriju i sad recimo imaš dvije strane priče, koje ti ljudi prije otvaranja tak nečega sugeriraju. Ili ima i minimalan broj artikala koji ti donose najveću maržu, ili fakat imaju ogromnu ponudu. Znači, čisto primjera radi, znači, dođe ti poziv i kaže, želim za dostavu, picu Tropicanu. I ti trebaš otići u dućan, kupiti ananas. Trebaš kupiti cijeli ananas da napraviš jednu picu. Jel budiš o čemu pričam? Da. Znači, koliko zapravo tih 1000 plus proizvoda zapravo generira neki novac? Pa, evo, ja 8 godina već živim fino. Kupila sam stan, auto, normalno, živim normalno. Poklonila si stan. Poklonila sam se. Mislim, pitanje je više bilo u raspodijeli. Jel tipa 90%... Da je možda 5% onih koji generiraju većinu, a ovi su tu reda radi kao... Da, pa naravno, uvijek imaš bestsellere, onda mi bude zanimljivo. Imala sam 3 kopije do sad u životu. Srbi su me iskopirali skroz, znači copy-paste, sve, znači... I onda kopiraju i te poklone za koje ja znam da se prodaje ništa. Aha. I to onda bude simpatično onako, kaže Tesla, nije mi žao što mi kopirate, nego što nemate svoje ideje. To čak bude i kompliment, tako da nemam ništa, samo dajte protiv konkurencije sve najbolje. Za suradnju sam uvijek više nego za nekakvu borbu nelojalnu, ali jednostavno imaš, naravno, od toga se prodaje 50. A ovo ostalo je, ajmo reći, nekakav ili PR ako je preludo nešto, to je to, ovo ćeš pogledati, reći što su simpatični, drugačiji i kreativni, ali kupit ću ipak nešto što mi je sigurnije, mislim ima i ovih, ali kažem, u konačnici ovi rade posao. Da li znaš možda koji, recimo, proizvod se nikad nije kupio? Ili imate takav slučaj? Isprika. Hrvati smo, no? Jel ima takvi slučaj uopće? Pa mislim da čak i nema, baš da nije nikad. Da? Jer ja stvarno kažem kako se ne naplaćujemo tu da budeš na stranici. Onda ja stvarno biram nešto što meni naprvo bi trebalo biti rasturiti. Ali definitivno sam zaključila kroz rad 7-godišnji, 8-godišnji da tržište određuje. Znači ja stavim nešto, mislim fantastično je, savršeno je, ovo će ići bestseller i tako proda se ništa na kapaljku u godini dana, a nešto stavim ima 3 srca, ajde Valentinovo je stavi srce, razvaljuje cijelu godinu, tako da stvarno je tržište je to koje određuje. Treba odmah sve staviti, recimo to sam napravila, ajmo reći grešku pod navodnicima za poklonime kad smo mi, znači ja sam godinu dana radila te analize, istraživanja šta bi mogli, šta ne. Sad za ovaj novi projekat koji smo imali, to sam odmah lean in, odmah puštaj na tržište, testiraj i oni donose odluku šta je, šta nije. I uvijek, dovoljno ti je, dok sam ja u prošloj firmi, jedan dio koji sam se bavila je bilo istraživanje tržišta i ti stvarno ako napraviš na 100 ljudi gdje je dobra fokus grupa, jednako ćeš dobiti rezultate i na 10, ako si dobar uzorak uzeo, u postotku. I stvarno ti je dovoljno da pitaš 10 tvojih profila korisnika da ti daju točno, ne trebaš više dalje uopće razmišljati. Nemaš ti šta pretpostavljati. Pretpostavka je majka svih, znamo čega, tako da
jednostavno pitaj tržište, on će ti reći i slušaj i reagiraj odmah i to je to, nema šta. Zato ja volim recimo reklamacije su meni najdraže, mi smo se čak zezali opet konto našeg funky biznisa, smo rekli to reklamacije, ajmo napraviti tjedan dana da sve namjerno failamo i da se onda idemo ispričati. Aha. Jer ti su ti najvrijedniji. Ti onda pričaju o tebi jer ne očekuje da ćeš ispraviti. Aha. Ali mislim, dobro, mi stvarno imamo možda 5 reklamacija u godini dana i onda mi to je ono što sam pričala da imam stvarno divne kupce. Mislim da je to zato što je stranica takva, ona kreativna je, onako smart, ajmo reći, taj neki funky, da ne dolaze neki žicaroši, popustaši, ne, mislim protiv, ali ja ne dajem popuste. Pa ne, to je okej, to je nekako implicitno filtriranje zapravo... Tako je, ta vjerojatno kad dođe i reće, on će u startu reći da je budale, prodaje pastire i otiće, ali neko ko je onako malo, ajmo reći, level up, i onda mene, ne znam, razbije mu se šalica u transportu, 1 na 1000 mora se razbiti, bože moj, to je oprostite, ispričavam se, razbila mi se, ne bi ja se žalio, ali eto, treba mi, kao, već je platio, mislim, halo, i tako da, ja stvarno, sam prezadovoljna. Onda što te iznenadilo, kada već pričamo o proizvodima, što te najviše od proizvoda koje ste ponudili iznenadilo da je dobro išlo? Da je dobro išlo? Da. Šta me iznenadilo? Možda nešto o čemu si razmišljala, bi stavila, ne bi stavila, a razvalilo je. Da. Pa mislim, ove recimo te zvijezde, nazovi zvijezdu na nečim imenom, to je na rubu bilo da hoće li ići, kako će naše tržište to prihvatiti, ipak to se vani super prodaje, mi jedini to imamo na našem tržištu i parcela na mjesecu isto. To imaš ili voliš ili ne voliš, ili neko dobije se, bože, jesi ti lud, šta će mi parcela, ili wow, znači trebaš ti kao kupac poznavati osobu koju daruješ, naravno, ali znači to je onako recimo bilo i to je super, stvarno se super prodaje za Valentinovo, top, mogla bi možda to uzeti za primjer. Okay. Koje smatraš da si nabrala greške u poslu? Što bi danas napravila drugačije? Da, pa možda... Koja je bila prva greška koju se sjećaš? Pa to možda malo presporo, previše detalja. Meni agencija zove i govori kako to pustili smo stranicu online. Ja ne, pa vidjela sam 3 tipelera, imamo Aha. A pa dobro, bit će za 6 mjeseci na Google, čekaj dok te indeksira daš polako, ja svaku sitnicu da je slike birala danima. Mislim, previše vremena možda, ne znam, dobro, ja mislim da se to isplati u konačnici, jer stvarno, kažem, mi smo baš brand na tu temu, sad, da li bi to bilo i bez toga ne bi, ja sam taj tip, kažem, sad ali to mi je bio moj prvi projekat, kao prva beba, što kažu, tako da sad već, dobro i na ovom drugom, ne, to je ipak do mene, pazi na te sve detalje. Možda bi trebala se, to i dan danas se još s tim borim, više delegirati, ja volim sve, kažem, od pregovora, dogovora, raspisivanja poklona, dobro, to me baš veseli, to ne bi nikad delegirala, jer me to, taj kreativni dio me jako veseli, baš to sam ja, ali treba se osloboditi tih nekih operativnih stvari da bi imao više vremena za stvaranje, što je isto nešto što me veseli ti novi pokloni, a nekad odnesete administracija, birokracija, a moraš se tim baviti. Imaš plan kako to ostvariti, kako delegirate više? Pa moram zaposliti 20 ljudi. Bar 20, jel? Pa dobro, počet ću sa 5, evo. Tak da... Što bi napravila drugačije da si umjesto 10.000 eura imala 50.000 eura? Pa na kraju sam ja to sve iz tih dobila istu vrijednost, jer smo dobili presa hrpu besplatnog marketinga. Da, jasno, ali što bi napravila? Što bi se promijenilo? Što bi bilo drugačije? Da. Pa ne znam, znači, mislim da jednostavno biznis može rasti, što Kristina često govori, kako mi rastemo, tako rastu i by the way, Kata je mene povezala s Kristinom pred par godina. Tako je, da. To je bio njen poklon da se ja spojimo i danas je Kristina rekao bi broj 1 endorser, preporučitelj uspješnih žena. Pa to je to, networking je ključ. Da. Pa da, to je bio poklon postani nešto s Kristinom, individualno savjetovanje s Kristinom, da, je točno. Postani Kristina.
Da. To bi moralo na tjedan dana, ne možeš jedan dan sve ugurati. Da, vidi, to isto nekakav smjer u kojem se možda može ići, tipa postani papa na jedan dan. Pa to smo mi htjeli raditi, imam dosta ti sad ideja za neke druge projekte. A za Uskrs postani Zečica na jedan papa dan. na jedan dan. Zečica, da, recimo, da. Postani Pilat. Križanoša. Ne. Pustite uskrsna mjera. Mojte mi protiv blagdana. Ova epizoda će zakucati pred Uskrs. Da, taman. Ne, sad je Božić krasan, ja. Blagdan, sve svoje predivne poklone možete kupiti na www.pokloni.hr za poslovne suradnike, partnere, zaposlenike. Ili imam popisnu količinu, tipa, ne znam, neko naruči za sve zaposlenike, Da, naravno. Sam pitam. Ajmo malo o učenju. Što je za tebe? Je li učenje onak velika vrijednost u tom životu? Da. I što podrazumijavaš pod učenjem? Pa, znači, ja sam stvarno, mogu se čak, knowledge seeker, baš od jutra kad se ustanem, neke audiobooks, audio je meni zakon, u autu, znači sve vrijeme slobodno di mi je zvuk stalno nešto slušam neke audio knjige, znači to mi je stvarno nekakva Od kad ti ta navika? Pa od uvijek. Baš jako, nema radionice na koje ja nisam bila od programiranja, kodiranja, dizajniranja, šivanja, kuhanja, tečajeva vina i što je super što sam ja sad to pretvorila u posao i dobivam to sve for free sad. Jer moram testirati. Naravno da ću dobiti to for free. Tako da. Ali od uvijek, još od srednje škole, faksa, uvijek me to, klasični blizanac, sve me zanima. Ništa dovoljno da uđem baš u deep, ali volim znati sve o svemu. Više iz toga, odem na tečaj programiranja, ne da bi ja bila programer, to uopće nije moja thing, ali da mogu razumjeti tu terminologiju, da mi ne može sutra super, neko... Super, jako dobar savjet. Da. U skladu s onim je Bujes rekao, znači nabroj 25 kila testirajući ponudu OPG-ova i svega, ali... Da. Moraš ali vrijedilo je. Da, ali vrijedilo je. Da, pa ja isto. Da, ali fakat super savjet, kako ćeš znati prodat. Da, moraš. Ne, to je totalno drugo, odeš na led balonom, ne možeš možeš ti zamisliti kako, ali to iskustvo, ja često, to je čak naš slogan, život je iskustvo, o tebi ovisi kako. Zato ja ta iskustva želim, Ne, slušam te. Pa mislim da to želim što više iskustava kroz život, jer život je... Onda moraš uvesti postani swinger na vikend. Dobro sad. Nakon testiranja, to si ti rekao. Šta, jes? Ne moraš, ali moraš testirati. Imaš do Istre, 2 sata u jednom smjeru da slušaš audiobookove, daj mi jedan razlog protiv. Apsolutno. Ilegalno, ništa, ne mogu mi dati R1, ništa. Mora biti otvorena firma, tako da ništa. Učenje, jako me to veseli, baš što kaže, strast je rast, nekakav stalni, biti bolji od samog sebe i gledati te mindsetove uspješnih ljudi i njih reći, kopirat ili inspirirat, tako da šta si ti napravio, idem ja to, jer smo stvaratelji s našim mislima i idemo vidjeti koji je to mindset potreban. U jednom intervju, ja mislim da si ti to rekla da je prvi kriterij koji ti vjeruješ za uspjeh da je bitan je strast. Apsolutno. To je ključ jer realno sad mi tu sve tratinčice, srčeka, sve super, divno, krasno, ali poduzetništvo je vrlo stresan i naporan posao, nije to zezanje, znači to je rad, dan, noć, ja vikenda nemam, znači jutro sam radila do 1, sad do ujutro od 7, znači stalno si ti plug in u svoj posao i moraš ga voliti, inače nema šanse da bi to uopće preživio. Mm-hmm. Tako da to stvarno trebaš naći nešto što te veseli i morate to veseliti, slijediti onda te svoje snove, vjerovati u njih i uspjeh će sigurno slijediti. Evo, Voras, ja smo, ajmo reći, dosta nam je visoko pozicionirana ta vrijednost učenje, prije podcasta smo dosta čitali. Mm-hmm. Jel možda možeš reći koliko na bazi tjedna sati
uložiš u učenje? Mogu točno reći, ovaj sad iPhone sve govori, točno mi daje, ako se iznenadim. Pa puno. Tipa pol sata dnevno, sat vremena? Sigurno i više, možda i više. Znači, čisto za usporedbu, ajmo reći da je sat vremena dnevno, ajmo reći da je... Sat je ajmo reći da je sat vremena dnevno. Znači, programi koji su odobreni od ministarstva traju 160 sati. A neko ko je poduzetnica, investira minimalno 365 sati učenja. Da, pa moraš. Zanimljiva usporedba, da. Pa je. Znači ti zapravo kao kad imaš taj drive prema učenju, praktički možeš svake godine završiti 2 programa, i to, jer kad upisuješ program ti ne upisuješ ciljano. Mi se educiramo ciljano. Mi slušamo, gledamo, čitamo isključivo stvari koje su nama interesantne, u kojima vidimo najbržu moguću pomoć i samim tim ovakav pristup je po mojim kriterijima, bar ne znam, da je Voras puno kvalitetnijiji nego baviti sa nekim programima. To te zanima, da ti to učiš pravo, slušaš, a ne joj, sad moram neko rimsko pravo tamo, svaka čast svakom, možda nekom to strast, naravno, da sad ne bude krivo shvaćeno, ali to tebe zanima. Ja imam ošako da u školi, hoćete overburnat, tako da ne voliš, da ti se zgadi učenje, u stvari jer ti moraš učiti cijeli život, mislim, pogotovo danas se mijenja se svijet tokom brzinom da ti to moraš jednostavno... Škola, kad smo već kod to teme, škola ili, ajmo reći, praksa, što je za tebe bolje? Pa praksa. Mislim, nije ili, ali definitivno kroz praksu ti tek... Čekaj. Kroz praksu ti tek stekneš stvarno znanje, mudrost, Drugo je teorija, ali onda kad je primjena, to je nešto totalno drugo. Jel bi to isto preporučila nekome koji tek razmišlja ići na faks, na primjer, koji završi srednju školu, ili bi ipak misliš da treba ipak tako nešto, pa onda ići u poduzetništvo? Što misliš o tome? Pa treba proći neki korporativni svijet, treba? Po tebi da? Da. Okay. Da. Mislim da. Koji je razlog za to? Pa ne možeš, što bi učio na svojim greškama kad možeš te neko mentorirat? Da. Lijepo mi sliku napravio. Pokazat ćete. Da. Tako da, mentor, znači, super. Znači, ne knjige, ali mentor, a? Pa sve ne treba biti ništa isključivo, paralelno i svega pomalo, ali kažem, učiti što te zanima, ja se ne znam, završila ekonomski fakultet, čovječe, nisu spomenuli pasivne prihode, pa to me ljuti, čovječe, ste vi normalni, pa o čem pričamo? Učimo, ne znam, nekakve, tržišna ekonomija u uvjetima savršene konkurencije. Mislim, pa gdje to ima? Šta je to? Meni je jedan od... prvo bi se fakat zahvalio Kati, nismo još gotovi s intervjuom, zahvalio bi se Kati jer je došla pripremljena na ovaj intervju. Znači, za vikend je poslušala nekoliko podcasta Surove strasti i hoću reći da me jako iznenadio jedan komentar na Fejsu od jedne osobe koja je podijelila jedan od intervjua naših gostiju i napisao je čovjek da se tim intervjuom jednim može naučiti više praktičnih stvari i načina razmišljanja nego u 4 godine ekonomskog fakulteta, što je wow. Ne mora nužno biti tak, neki je 50 intervjua, neki je 100 intervjua, ali No da, to su konkretni, to sam ja isto, pa su moji portali izjavila tamo, recimo Plavi ured, oni imaju sjajne edukacije, baš ti ideš, ne znam kod njih. Ne, to sam baš, ali možeš, jer super su stvarno, ekipa je vrhunska, oni imaju taj Startup Akademija, 4 dana traje. Tu znanja, sve pređeš, obrt, paušalni, onaj, uvoz, izvoz, marketing, prodaja, sve dobiješ nekakvu big picture i sad super. Naravno šta te zanima, onda ideš u dubioze. I Plavi ured ima radionice koje su besplatne, jel tako? Da, sve su besplatne, znači, sjajna ekipa. Apsolutno. Mislim, ja imam pored svog Pokloni me, još jedan taj projekat novi, ne znam, ili imamo vremena da malo ga spomenem, Zagreb Time Travel. To je jedna prva digitalna turistička tura gradom Zagrebom koja ponudu grada prezentira turistima kao putovanje kroz vrijeme uz pomoć novih tehnologija virtualne i proširene stvarnosti. To je isto totalno nova stvar na tržištu i za taj projekat smo mi dobili hrpu podrške i od grada i od turističke zajednice i od Zagrebačke banke smo dobili prvu nagradu u kategoriji poduzetništva i glasovanje javnosti, tako da stvarno super. I mogu reći, mogu napraviti se dvije recimo paralele ovdje gdje sam uložila sama svoj novac, ovdje sam isfinancirala cijeli projekat
od treće strane, bespovratna sredstva, ali ovdje smo, znači, mi smo tu imali 6 mjeseci edukacije u tehnološkom parku, mentore, znači, totalna je razlika kad imaš takav jedan support, besplatan ured, networking je ekstremno bitan. To sam htio pitati, da. Jako bitan. Jesam rekla da ja? Jel bitan, je. Ne, negdje sam čula, to mi je dobro bilo, kaže kao mislim to znamo, ti si skup 5 ljudi s kojima se družiš, onda on kaže kao, ako se družiš sa milijarderima, bit ćeš 6. Sa 5 milijarderima bit ćeš 6. Ako se družiš sa 5 samopouzdani ljudi, bit ćeš 6. Ako se družiš sa 5 idiota, bit ćeš 6. Znaš. I to je to, znaš, jednostavno, okruži se ljudima kakvima želiš postati. I onda njih opet kopiraj. NLP, znači, piraj. Da. Mapiraj. Znači, to je ono što si dobila u baš tom programu. Da. To je bilo jedan natječaj što smo se mi prijavili. Kažem, kako se ja bavim prodajom iskustava, onda smo rekli, ok, u Zagreb je u zadnje vrijeme doživio turistički boom, ima puno turista, ajmo vidjeti koje novo iskustvo njima možemo dati. I onda smo rekli šta je trend je neki challenge, trend su proširena stvarnost, virtualna, neke te nove tehnologije, ajmo vidjeti kako možemo to zapakirati i tako je došao Zagreb Time Travel, totalno wow. Smo složili, baš sam ponosna na taj projekat, super smo. Je li profitabilan već ili nije još? Sad je tek na tržištu, još sad nije, tek sad krenuo, nije još ni bilo. Pa sad planovi za Advent. Okay. I sad je, tamo smo sad gotovi s projektom, da je sprema za tržište uopće, tako da, ali planovi su, recimo, za taj projekat dosta su mi se počele sad škole javljati, što je super, i onda dođe razred, oni imaju obvezno u školskoj nastavi taj terenski rad, vole tablete, ti dobiješ tablet i na tablet je kao vremeplov i onda ideš od točke do točke, na svakoj točki možeš igrati neke igrice, imaš likove virtualne koje ti isplaću povijesne, pričaju priču o gradu, još možeš se fotografirati sa tim povijesnim likovima, onda štiraš te slike, znači onako jedan fun i interaktivan pristup razgledavanju grada kroz stvarne sadržaje. Tako da je to super za njih, uče i o gradu, i o tehnologijama, i o poduzetništvu, turizmu, sve je jedna interdisciplinarna tura. Tako da je stvarno super su već počeli oni mene zvati, a ne ja njih. I znači nekakve ciljane skupine su nam turisti sad iz Advent i inače Zagreb je, kažem, živio hit u zadnje vrijeme i škole i još apartmani. Apartmani, recimo, to mi je neki poslovni model passive income. Njima dati da oni rentaju za sebe, da zarađuju za sebe, nama daju određeni share i svi sretni. To je treći biznis ili... To je drugi. Zagreb Time Travel i Pokloni me. Aha, apartmani su, kako tu, u koji od njih spadaju apartmani? Pa, to sam htjela dati te tablete vlasnicima apartmana, da ih oni podrentavaju. Opet networking, a? Sve, networking je ključ i ja se ne trudim, nego to mi je mindset da mora uvijek biti win-win-win za sve strane. Da. I to je jedini način da je fino zdrava ekonomija, da smo svi zadovoljni i da svi dugoročno radimo. Tako da... Super. Da. Evo ga, ja bi recimo dao pred kraj ovog intervjua jedan prijedlog. Ajde. Poklon guru, postani podcaster na jedan dan. To je super. Ajde može. Ajde da napravimo stvarno da jedan... A cijena? $1 trillion. Neprocjenjivo. Ne, ali to bi bilo dobro, recimo da uzmemo jednog sad našeg fena, da ga nagradimo s ovim postani pilot, ali da je taj dođe tu biti, da čujemo šta ima publika za reći. Da to bude jedan... Mogli bi nešto iskombinirati. Da, mogli bi za dobru cijenu i za dobar networking, sve možemo iskombinirati. Pa ne, moraš slušati publiku, kužiš, to je to. Šta će publika reći vama? Da. Evo, par pitanja za kraj. Ufurala sam se sad kod prije. Što bi se preporučila sama sebi kad si imala 20 godina, da? To je onako standardno više manje. Da. Pa mislim da se manje brinem, manje... Da se opustim više, makar ja jesam opuštena, ali opet stalno ti nekako sad moram ovo, sad moram što ovo, ajde, još ovo i onda ovo, a nekako se, ajde stani malo, opusti se, diši, smiri se. To novi portal možda, opusti se.
Pusti me. Joj, to ide opet prema swingerima, Boras. Ajde, vama ide sve prema swingerima. Svako iz sebe gleda, tako da znaš. Istina. To se neki dan. To mi je stvarno velika, recimo, to je mudrost, velika, to da svako iz sebe gleda. To je meni tako, kad se to skužila, wow, čovječe, znaš, ja recimo gledam, da su svi ljudi okej, da su dobri, zato što sam ja, dobro, jel, usta svoje hvalite se, ali je. Ali, znaš, kad čuješ onda, zato ja to recimo imam, prije sam, znala, uđem u partnerstvo sa nekim koji, ne znam, nešto na početku, odmah na prvom sastanku, kasnije, ne dođe, ne odgovara na mailove. Ti odmah znaš da taj dugoročno neće biti, sad ih samo križam uopće, sad puno manje mi traje, znači, ili dođe na sastanak pa govori, svi su varalice, svi su lopovi, nisu svi lopovi, ti si lopov. Odlično, bravo. To je to, svako iz sebe gleda. I onda ja već čitam misli s tim, znači imam moje čitanja misli sa tim, svako iz svog filtera gleda. To je tako jedna moćna, za primjenu da jednostavno se mora. I samo pusti ljude da pričaju o drugim. Da. I sve ćeš čuti o njima. Svako gleda iz sebe, oni koji recimo kritiziraju druge, nešto, sve hejteri ovi poznati. Znaš, pa kada bi ja stigla se hejtat, čovječe, zašto bi nekog hejtalo, ne pada mi na pamet. Ali ti iz sebe si nezadovoljan. Da si ti zadovoljan, pa ne bi ti, čovječe, mene gledao uopće, što te briga, ti si sretan i zadovoljan, što te briga za mene, znaš. Ti si neispunjen i sad ideš bacat to svoje, što kaže ti si praktički iz naranđa iscijediš naranđu, znači iz kritične osobe koja je samo kritična, najgore za sebe, cijedi se kritika, znači sad tu osobu treba samo zagrliti, ništa drugo, ne možeš od nje, jer ona je nezadovoljna. Koji je najgori savjet koji si dobila? Najgori? Najgori, take no advice. Da. Ne prihvaća savjeti? Nije, zedam se. Što ja znam najgori, koji bi bio najgori? Ne znam sad, taj sam vjerojatno zaboravila jer ga nisam prihvatila, ne znam sad. Iscijedila si ga iz sebe, a? Ko naranču. Da, ne znam sad. A najbolji? Najbolji? Pa Postani pastirka na Jana. Pa postani najbolja verzija sebe na svaki dan, To je lijepo rekao. Znaš, probaj raditi na sebi svaki dan, biti bolji od sebe, sa sobom se uspoređivati, voli sebe, to je jako bitno, Da bi išta postigli, to je prva stvar koju trebamo, onda nam se stvari nekako islažu. I mislim da je jako bitno da se fokusiramo na ono što želimo, što je željeno, a ne neželjeno. To je najčešći problem, što se fokusiramo na nešto što ne želimo, onda nam to dolazi po zakonima fizike, fokus na pozitivno, na dobro, na ono što želiš, na svoje ciljeve. Prvo napiši ciljeve, većina ljudi ne piše ciljeve. Je li to preporuka isto da ljudi pišu ciljeve? Apsolutno, ciljeve... Koliko često i ti to radiš? Pa ja svako večer prije nego što... Onak tipa prvo, digni se iz kreveta. Pa ne, drugo, stavim što mi stane na papirić. Je li to tipa cilj za sutra, tipa kalendar, ili to cilj Za sutra, ovo su... mjesec, godina? Pa imam i to, jednokratne i dugoročne. Za sutra je dobro čak to po tim nekim, pisat na večer i to na papirić, što znaš da će sigurno ostvariti. I onda, prvo neće ti se po glavi maltretirati cijelu noć, moram otići, moram tamo, znaš, već ti to manifestirano, već ti je na papiru, to je već tu, na neki način. Sad kad to kažeš, ja sam to prakticirao i bilo mi je super i presu sam to prakticirati, fakat vidim. To je zakon. A prakticirao sam to i svima sam hvalio kako je to odlično i sam sam to prestao raditi. Onda taj uspjeh, kad samo čekiraš, cap, na kraju dana puno si produktivniji, a ovi ciljevi, ja mislim da je najveći problem što ljudi uopće ne znaju šta žele, nego odrađuju dan za dan, kako ih zaposli se negdje slučajno i onda prođe život bez da se zapitao ko sam ja, gdje bi ja trebao, šta bi trebao, me ovo veseli, ili doprinosim svijetu, ili išta. Ja sam tek prošle godine počela pisati te ciljeve. Meni se pola ciljeva ostvarilo majke mi same od sebe, samo što sam ih stavila na papir, vision board, to isto ima veliku... To je? To je vizualizacija. Gdje stavljaš slike. Napišeš šta je, pa staviš neke slike koje te... Na frižider. Da. Inače, jedno zgodno rješenje od jednog čovjeka iz investitora, iz Shark Tanka, kao ljudi nemaju svoje snove, ne znaju kaj pravi. On kaže, ako nemaš svoj san, at least follow the green.
Pa to je nekako... You don't have a dream, follow the green. Da, ako ništa van. Evo, mi smo sad u zelenoj prostoriji, čekamo da izraste. Follow us on Instagram, YouTube. Što bi preporučila od knjiga, od podcasta, od blogova, od materijala koje si čitala, gledala za naše slušatelje? Pa ja, ovi što ja volim od knjiga, recimo, meni najdraža osobno knjiga koja je mene uvela u nekakav drugi pogled na stvari su Razgovori s Bogom, Neil Donald Walsh. Top knjiga, baš onako o sebi, o svijetu, o svemu, nekako drugačije jedno promišljanje koje otvara onda sve druge razne teme. Ja volim recimo Tony Robbinsa, on je ubojica biznisa. Oprah mi je recimo isto nekakav uzor, žena, crnkinja, žena, zlostavljanja, pa mogla bi biti sad predsjednica Amerike da hoće, mislim, stvarno žena napravo. Ja mislim da ona najviše svojim mislima to nekako iskreirala doslovce. Onda, šta je znam, bio još, Rich Dad, Poor Dad, Think and Grow Rich, Secret of the Millionaire's Mind, ta knjiga dobra, recimo, na temu novca. Da, je baš dobra. Okay. Baš ima dosta... Je to onaj T. Harv? Da. Dobra ti knjiga to? Da, je dobro, jako, baš ima onako dosta momenata, da se nekak, dobro on to raščlanjuje. Bila sam na njegovom seminaru isto u Ljubljani, to je bilo onako malo tu američki. Too much, bio sam ja i otišao sam nakon 5 minuta. Da, previše su, ali dobro, treba učiti opet, uzmeš nešto što ti paše i vidiš te neke sales metode, vidiš tehnike manipulacije i uzmeš šta ti odgovara iz toga, tako da, dobro mi je to bilo, i tako, šta ja znam, ne znam, traži bit će ti dan, Abraham, Esther i Jerry Hicks, oni su mi super. I Bibliju. Ne. Dobro, Biblija ima, ko zna čitati, ima Biblija dobrih stvari. Da, evo, ja bi potvrdio, knjiga se zove Sales Bible. Pa da. Jeffrey Gitomer, Grant Cardone, ja sam završio program. Aha, jesam, bravo, to ćemo da pričati. Da. To on je baš on je baš na Brijanko pravi. Tenex roll. Sve Tenex. Još u WC, Tenex. Znači, u jedno predavanje uzme mobitel u ruku, kaže, this is not a phone, this is a weapon. Pa da, ali mislim, čovjek je lud, ali ima rezultate. Da. To je to, ima rezultate. Ko ima rezultate? Pratimo ga. Ako GDPR dopusti. Da. Puno hvala, evo. Hvala vama. Puno ti hvala i sad trebamo samo dogovoriti koliko trilijona funti ili čega košta postani podcaster u Surovim strastima jedan. Hvala ti, Kato. Hvala vama, baš mi je bilo lijepo. Slušali ste podcast Surove strasti. Ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se slažete s gostom, komentirajte. Ili ako se ne slažete. Ako imate pitanja za ovog ili druge goste, pišite nam u komentarima. Šerite nas prijateljima sa sličnim interesima i čujemo se u sljedećoj epizodi.